हाय एवरीवन, दिस इज शुभ्रांशु। आज आम आलोचना करवा ओडिया व्याकरण शब्द और शब्द विभाग विषय में। गोटे एग्जांपल नहीं देखते ये बाटुआ कि प्रकार शब्द या तत्सम शब्द हेब ना तद्भव हेब ना देशज हेब ना वैदेशिक हेब। यार प्रकृत आंसर हो देश शब्द, कारण देश शब्द ताकू कहती जार मूल उत्पत्ति स्थल निरूपण हो न थाए एवं देश शब्द से शब्द यहाँ विभिन्न प्रकार आंचलिक स्तर में व्यवहार कराए। आंचल जो अंचल मानक केते शब्द व्यवहार कराए, जब बाटुआ हो, खटुआ हो, चटुआ हो, ये सबू ओडिशा सब जगह व्यवहार हुए कौन से अंचल ही यही लैंग्वेज सब व्यवहार कराए। तेणु यहाँ एक देश शब्द। तो लट टू नो लट टू डिस्कस आम आज करवा ओडिया व्याकरण विषय में। तो प्रथम आपको आज आम आलोचना करवा शब्द और शब्द विभाग विषय में। तो शब्द क्या कहते प्रथम आम जाना, तापर शब्द विभाग विषय को जीवा। जे शब्द कौन, शब्द कहले कौन हो ना, एक बा एकाधिक वर्ण यदि मिलित हो अर्थ प्रकाश करेंगे बा एक यदि गोटे वर्ण भी अर्थ प्रकाश कला से एक शब्द। एग्जांपल तौर पर नहीं पार आम जे माँ माँ एक एमती एक शब्द बा यहाँ कौन ना यहाँ गोटे शब्द कौन बा यहाँ शब्द ना यही अक्षर बा यही जो वर्णटी पर्टिकुलर कौन से ना कौन से अर्थ प्रकाश कर। तेणु यहाँ एक शब्द बोली कहीपर। ताल शब्द क्या कहती ना अर्थबोधक एक बा एकाधिक वर्ण को कौन कहती ना शब्द कहती। दे एग्जांपल माँ क अर्थ कौन ना जल, अहि अर्थ साप, कमल अर्थ पद्म, आकाशवाणी बा बेतार वार्ता। सेमती आहरी आम उदाहरण नहीं पार, जेपरी आप आप अर्थ कौन ना जल। जमती नहीं पारे आम अग्नि अग्नि, तापर आम नहीं पार पवन। तो यही विभिन्न प्रकार शब्द बा विभिन्न प्रकार वर्ण को लेकिन यदि कौन से अर्थबोध को प्रकाश कर शब्द बोली कहती। ता शब्द बोली जानिले आम ता पूर्व प्रीवियस वीडियो में आलोचना करी कौन ना भाषा, वर्ण, लिपि एवं मात्रा और फला दुईटी वीडियो मुझे अपलोड करी। यदि से वीडियो आप देखी ना ताले मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी, आप जाकि देखने। तो बंधुगण आपण मैंने भी जानिले जे शब्द क्या कहती। वर्तमान जानिबा शब्द केते प्रकार विभक्त करा जायछि। ओडिया भाषा रे शब्द विभाग को चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि तत्सम, गोटे होछि कोन ना तत्सम, आ गोटे होछि कोन ना तत्भव, गोटे होछि देशज, आ गोटे होछि कोन ना वैदेशिक। तो देशज क्या कहती, वैदेशिक क्या कहती, तत्सम क्या कहती और तद्भव क्या कहती, चलतु जाना। तो प्रथम आम देखूँ ये लिखा जाए, देखूँ ना ओडिया भाषा में व्यवहृत शब्द समूह को चारि भाग विभक्त कराई। मैंने किस समय पूर्व कही चारि भाग विभक्त करा कौन तत्सम, तद्भव, देशज और वैदेशिक। भल भाव देखी दिंतु जे ओडिया भाषा में व्यवहृत शब्द समूह को केवल चारि भाग ही विभक्त करा। तो तत्सम अर्थ कौन, तत्सम अर्थ तार मूल उत्पादन बा तत्सम अर्थ संस्कृत सहित सामान दिए ताकू तत्सम कहती। तद्भव कौन ना तहिरु जात, तत्भव अर्थ तहिरु जात अर्थ संस्कृत जात होता शब्द को तत्भव कहती। देश शब्द जोटा कि तार मूल उत्पत्ति स्थल ना किस समय पूर्व आपको कही सी आंचलिक भाषा एक एवं विभिन्न अंचल ही व्यवहार कराए। और वैदेशिक आप जानते इराजी, पार्सी एवं फ्रांस मैंने आसी विभिन्न प्रकार जो आमको ओडिशा को शासन करने आसते इंग्रेज मैंने 1803 मसीह। तो से ओडिया लांगुएजटा बर्तमान आम भितर ओडिया लांगुएज जमी आमर ओडिया भाषा अच्छे सेमती इराजी शब्द बिना आ कौन प्रकार किसी काम करहबनी। तो इराजी लांगुएज जोटा इंटरनेशनल लांगुएज जोटा कि आम वैदेशिक लांगुएज कहते। जो आमर हिंदी आउ ओडिया को छाड़देले आम देशर शब्द छाड़देला आउ जो कौन हुए ना भाषा को आम व्यवहार करें। तो से मैंने कौन कहती ना तो कहती जे वैदेशिक शब्द। तो जानिले बर्तमान जाना देखूँ जे तत्सम कौन ना मुझे आपको किस समय पूर्व कही जे संस्कृत शब्द गुड़िक तत्सम शब्द कहती बा संस्कृत सहित जो सामान्य जो शब्द गुड़िका तत्सम शब्द बोली कहती। उदाहरण स्वरूप प्रभात, आक्रोश, सूर्य, पक्षी, सुख, दुख, निदा नदी, हस हस नहीं हर्ष, सागर, सेवा, दया, रोग, औषध, वर, कन्या, वृक्ष। तो यही सब सब शब्द लिखा जाए ये सब संस्कृत जात। अग्नि, अनल,
এই ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନେ ବା ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନେ ବା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସାଧୁ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧୁ ବା ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ତ ତଦ୍ଭବ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇନା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ, ଯେଉଁଟାକି ତଦ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ତଦ୍ଭବ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ତାକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି ନେଇପାରିବା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହେଲା ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ତହିଁରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଅଗ୍ନିକି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଅଗି। ବା ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ତତ୍ଭବ ହେଲା ଅଗି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ହେଲା ତତ୍ସମ। ତତ୍ସମ ହେଉଛି ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ, ଆଉ ତତ୍ଭବ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସଂସ୍କୃତ ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ତତ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତତ୍ଭବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ସମୟକ୍ରମେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଅପ୍ରଭଂଶ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଅପ୍ରଭଂଶ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଅଗ୍ନି, ତଦ୍ଭବ ହେଉଛି ଅଗି। ଅଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 8 ବା 8 ତଦ୍ଭବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତତ୍ସମ କ'ଣ ଆଉ ତତ୍ଭବ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ତତ୍ସମ ଓ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଏଯାଏଁ ନିରୂପିତ ହୋଇନାହିଁ ବା ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଯାଇଛି, ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଲେଖାପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଭିଧାନଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେଶର ସୃଷ୍ଟ ବା ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଝଟ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ, ଯେ ଆପଣ ମନେ ଥିବ ବାଟୁଆ, ଅଗାଡ଼ି, ଖଡ଼ୁ। ତ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ କ'ଣ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ଶବ୍ଦର ବି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଶର ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାଳରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଅକଲ, ତାପରେ କ'ଣ ନା କଏଦ, ଗରଳ, ତମାମ, ତର୍ଜମା, ତାସ, ତହସିଲି, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ମୌଜା କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଏହା ଏକ ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ନା ଫାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ନା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ତ ଆପଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି। ଏଇଟା ହେଲା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଲା ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଅଙ୍ଗୁର କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ନା ଅଙ୍ଗୁର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସବୁ ନା ପେସ୍କାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନା ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ତୋପ, କୁଲି, କଇଁଚି, ଗାଲିଚା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିବେ ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ପେନ୍, ଅଡ଼ିଟର, ଏସବୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପଜ୍ କରିକି ୟାକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ୱିକ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିକିରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଟପିକ୍ରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଚାଲିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ବା ଏନି ସବଜେକ୍ଟର, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଅନୁଶୀଳନୀ ଦେଇଛି, ଏଇ ଅନୁଶୀଳନୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗଡ଼େଇ ଦେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ହିଁ ଆସିଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ସେୟାର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦେବେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।